خلک شنگاله گلک جی دفرمانا سی تباخا 2014 ده کوچبری دروی شنگاله بون. مش بدري ده هذا المقام هنا منطقة شمالي. شور البندينة تقولي ده همر بشار دلما مرزي بشار دلما بهاتن همو يصير كرنا برنا السيطرة مشتركة وياني خانة سوري. گلک جی ایزدین کل شنگاله ده داعشین دفرمانا سی تباخی ده جبر هویتیا داعشه یا کل ایزدیان کرین نچهار مان کوچبری باشور کردستان ببین و ولاتین غریبیه ببین. دوی فرمانی دا مال و حال ایزدیان تالان کرن مال باج عالی مادی و آسمان و زحمتی د عالی مادی و دکشاندن و آن هج دکشینن مالا ما شو میراته هم چولا کتینا و مدرزین و زارو که مدبرچینا و تشتاقی منینا و میرات کو جنو جناش خورد بنو کچکید مد بنو خلق شنگاله پشتی فرمان سی تباخا 2014 هر مالباتا که مشکلک یان جی ایشاکوانا زاروکن وان هیا. دمها در بازبوی دا آن کو مها 6 2020 دا گلک مالن ایزدیان نیه کد کمپین باشور کردستان دا دمان و گریان شنگاله. مالباتک جوان پسکریک کوان یا عالیه مادی و هیا که چاوی مالبات اف 11 سالن بوی رنگی دای که هیا میں بزحمتی آنیا حتی بوی رنگی وند بینن هیام سعید ند مشیه و نجی دپاییوه دای کاوی گلک زحمتیان دکشینه جعالی کچا خواه جبر زحمتیان و دجیان دا برای قنات جراتیوی دا خواه جعالین ریخراوین انسانی کو آریکاریه که جیر بیا کرن که بیملسی بای بری فرمانه حمله 11 سال تبي معنا كذا وصابو وكبوي كشكوب نا طبيعي قاسي لبكي وما بشتي مثلا ما زاني ما بيحسيان ما بربات تختورة ما برا أربيلو ما برا دهوكي بشتي مهاتينا زاخو ما برا زاخو كوفيدانينا تختور وخذ الزحمة همو بزحمة أجرانا ورا بشو أو بحفاظة وديما مستمرة بحفاظة ديما هو القادة دريشكري في فترة زيل بس أمشوف يانزا سال هيا عارف المعنى خذ عفها شار براد وينو كوشكك همو بجلبي ورمانين همو الطبيعين أفا بري بفوزي مدي هجي مساعدة ويكر مالا وانا بلنقا زوجي كالرزيل القاضي كهتيا قضي يانزا سال نزوسا أودكم هاسوس تشتيرهم وصوت تشرهم وصوت وخذي وضعي برهطانها الحمد لله خوش مرتاحة ما زلمنا بجوي أشادر كيش شوتن يا زلمان كار تركا مالا خوب ده فاده زلمان كار شبات تختورة كي درك زلمات قفاتا زلمتي زاروك زلمات شوتن شلوتي ما مالا خوده أفا زلمنا بجي شوات هاي البر استخوازي أما ما دياوكا قندين ما تشكر بانا أم تشوبانا أما عليت خوا حتى دن البرنا قد يجي مالد عالمي عارف خوا ترجع هاتن قالك يا خيبان